Waktuku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil, ku kira pentil, tak taunya sutil. Ajo lagu paling bocik kok. Lanjut kiai kok. Kapan nyanyi lanjut kiai dina deh. Bede kiai suruh nyanyi. Saya ngajak apa lagi. Ini kamu putar nampian nyetel lagu ini kecek beki. Butuh lagu aja. Cok sampai tika lupa. Dereng tua binikna. Mulai eka kandung sampai sanun to dewasa hamtum java hunggi. Tepak kare ngapa dina deh. Hah? Mayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, guru badan kaula juga guru pada ajunan semulja Kyai Haji Mukhlis Al-Qami. Dek selerana badan kaula ngatora kita timban hormat saagungipun ajunan semulja Kyai Haji Nurul Mustafa Al-Qami, juga badan kaula takzimi ajunan semulja Kyai Haji Nurul Huda, ajunan Kiai Ummul Barahin, dan seteja para kiai, seteja para guru sehadir nyuun saporah. Tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pengauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat dek seteja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara khusus ajunan Bapak Muhammad Naji selaku Kepala Desa Kapur beserta aparatur Desa Epon, sahibud dakwah wa sahibul manzil, engki Kak Dinto, Bapak Muhammad Jasi beserta jajaran keluarga. Sekesempatan mangkin abada aki Saibu Areh dari wafat Epon almarhum Kusairi Fariski. Bententona sateja almarhumin almarhumat dari keluarga sahibul hajah seampun nating kelomor. Tak kalep jamiah solawat
Al-Mahfudhi seampun mimpin pemausan solawat mulai dari awal. Ben seteja para rabu, para hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat. Dak seteja ajunan peten kaula amul jaaki. Ben peten kaula yakin ajunan seteja imul jaaki Allah. Alhamdulillah kaula ben ajunan sareng Allah takdir alengki apangki apolong asareng dalam keadaan sehat langkong-langkong apolong kaula ajunan saat mangken ala kotoat semoga tak karwa apolong kapor tapi sampai ke akhirat kaula ajunan pakun papolong dalam keadaan kenging ridho Allah amin. Salawat ben salam ngiring atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Kalaban solawat ben salam kak dinto muka-muka. Tetialan calan kaula ben ajunan sehadir saat mangken efek tabi Gusti Kanjeng Nabi kalaban syafaat. Ketika kaula ben ajunan oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi, maka kaula ben ajunan tak kira nyeting dak kapanas saapoi neraka. Mantar sakak dinto bedena amin Allahumma. Bapak ibu hadirin seemul jaaki Allah, kaula benajunan sepaling iarep kak dinto tro tetio orang sesalamet salamet itunya langkong-langkong salamet i akhirat bener. Apa-apa mak salamet hadirin? Karena kenyamanan kak dinto cuma kaule ketika kaule ben ajunan salamet. Mangkana dua kaule ajunan nika seepenta ada Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizki wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal wa rahmatan indal. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil wan najata nyangku maut kia kok terus lagi maut kapi maren. Dua kaula ajunan saya bentak Allah pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, dan kula pasalamataki dalam urusan agama. Sepertama nikah. Apa napa mak salamat dalam agama saya pakai ada? Karena mun agama nikah cacat, kula benajunan make itunya nikah seneng i akhirat masuk neraka. Maka nyukun ke Allah, agama kaula ben ajunan mantar bi Allah pasalamat. Amin. Saya kocak agama selamat ni ke rumah sesuai kalaban saya ceraki bi Nabi Muhammad. Terus saya sesuai ben saya ceraki Kanjeng Nabi saya kemana ni? Cai bangkalan tok ni ke beda dua macam, beda saya konot, beda saya lo konot. Kan gi? Beda saya tahlil, beda saya lo. Beda saya molotan, beda saya lo. Dan gula mendapat iman gak diman. Biar tahu sawat ruat masalah nikah. Saya akunut masuk swarga, saya lo akunut masuk swarga. Saya tak apa jeng sopur saya nak neraka. Jadi mun karo masalah kunut tak usah atau karena masalah kunut, nggih. Saya akunut beda hadis, saya lo akunut beda hadis. Beda hadis kapi. Makan tak usah atokar, makan tak usah anaknya laki. Saya lo akunut ya tore beda hadis saya tak akunut. Saya akunut beda hadis. Maka Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi adabu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu ahyanan wa lam yaqnut ahyanan. Kanjeng Nabi ini kalau karena munafik yang seputar kadang akunut kadang tak akunut. Sehingga saya akunut norok Kanjeng Nabi, saya akunut norok Kanjeng Nabi. Karena bagi saya akunut ni kebenar bahwa wajib kunut sunnah. Maka Kanjeng Nabi lo ngelaku melolok karena ni kesunat. Maka As-Syafi'iyah Muhammad ibn Idris ibn Abbas As-Syafi'i, Imam Syafi'i dan As-Syafi'iyah ni kan ngukumi kunut ni kesunat beni wajib tak kunut tak apa. Jadi saya kunut tak usah tahu kahari. Masuk swarga si kunut, saya kunut ke swarga kenapa boleh saya kunut? Swarga kapi paham? Bada saya enda atahlil, bada saya lo enda tahu saya atau karena pada tanda atahlil dengan compong pon.
Saya tahlil mangkat tinggal jarwaro. Mulai na oleh berkat enta berkat. Kan nyamanan seni kaki. Bener. Tapi kenceran dia tak ada pak muni kirim maki kareng mate. Tinggal tak usah debat. Pada tak percaya lah mati maju tahlil. Mun tak ada pak. Deki suruh WA je. Lekan berde makin satu bupah kenceran tak ada pak. Karena berdua guna Allah wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tak bisa ngaulai kecuali saya kala kotibi. Tapi mun tak ala kotibi tak ulai kenceran. Si ulai kenceran mun ala kotibi. Kan berde si debu senikah. Eka menikah. Si berde coba nikah. Coba temor. Wahahahahai kok. Si mesti gelak dia je. Saya lekas rembi mun gelak dia je ya bu. Hah? Janda. Oh janda nih kak. Saya kan mabuk. Oh saya kodung merah nih kak. Hah? Ya makai. Yentek makai janda mun nomor seket cengking kok. Ya mun nomor dua no ayo nak. Makai janda mun nomor sebita karena betul macam di. Lah tak lar kali ke puskesmas. Lagi laku kayak cetak lemah lemin ceret. Cak gelak. Buang ke sabar bi kok malah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetapi Quran satu buaki wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia ni kata bisa ngaulai kenceran kecuali seekala koti. Boh, ni ke Quran. Kini kalakar Quran king ayat ini ke ketok kalak konco ngetok. Ayat ini kalanceng, mun karo kalak koncong tak nyaman tu ya, Bu. Wah. Ada mati ben mik lah. Maksud tak ayat ini mun karo ikalak koncong melolo tak nyaman. Hah? Apa le? Ayat. Lelakar kibur ni ke ayat, tapi ayat ini kalanceng. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أم لم ينبأ بما في صحف موسى. Apakah tidak diceritakan apa-apa yang ada dalam kitabnya Nabi Musa? Wa Ibrahim alladhi waffa. Dan juga kitab-kitabnya Nabi Ibrahim. Napa isana kitab Nabi Ibrahim dan kitab Nabi Musa? An la taziru waziratu wizra ukhra. Nomor situng kitab Nabi Musa dan Nabi Ibrahim nikah ada orang bisa nanggung tu sana orang lah. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Bentada orang ni kasih oleh kenceran kecuali alakon ibadah tibi. Nikah abahas sebeda ketapan Nabi Musa ben ketapan Nabi Ibrahim. Sementara umat Nabi Muhammad punten buktena sahabat Ibnu Abbas ada bumun ayat ki puru nikah cukan untuk umat Nabi Muhammad. Kalau ayat ini juga untuk umat Nabi Muhammad, polan sebagai Quran bahwa ayat ini kecukan umat Nabi Muhammad tak bisa nangkung tu saben tak bisa nerima kenceran dari orang lain. Cepon sahabat Ibnu Abbas ayat kak den stok mansukhul hukmi. Ho ko maampun iyo ba kalaban ayat selain. Ayat napa sing oba? Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Nang ayat kak den tu jelas ada buaki bahwa ketika anak potong norok buntek laku naring tua, maka kemudian nak foto ni kebi Allah epa norok ke swarga na orang tua. Mi bisa masuk swarga, cak anang tandik kenceran.
ngampung kencerna orang tua. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Keng reng tua make kencerna iampung ibi nak potong kencerna reng tua ni kata luang sama sekali. Nak potong ngampung gratis ke kencerna orang tua. Ayat Kak Dintu secara langsung menyatakan bahwa kenceran bisa iampung berarti kenceran bisa ikirim maki. Jelas. Asli tak usah antar ke ayat, tak usah antar ke hadis, cek buring tak. Ari mikir you, cek. Nek bini anak jeling mesem ngarami gendengan naslin naik kami. Angak ho. Kenapa? India. Lemang kini ke acara haul nyiring-nyiring mati masa ring mati kirimi India. Suruh joget si mati dia. Bamun acara haul nih ka oleh anyanyi, kor nyanyi nih cepah nyanyi India, mun anyanyi mengandung nasihat, nggih. Alagina mislul kalam lagu ni kepada bendebu, mun lagu ni mengandung nasihat, makelah lagu oleh kenceran. Tapi mun acara haul, make nyanyi, marah tak lah ngambuk beri India aja. Marahlah debu India boleh. Jadi mun acara haul, make nyanyi cepah nyanyi India, nyanyi saya mengandung nasihat. Cok sampai tika lupa dereng tua binikna mulai eka kandung sampai sanunto dewasa hamtum java hunggi. Tepak kadang apa dina deh. Hah? Mayu coba repot makin kor lagu lo itu mau cek maknan apa lagi ke nyanyi. Bodoh boleh gula nyanyi saya cek tak lebur buk. Terus oning keng cek apa lagi ki? Waktu ku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil ku kira pentil tak tahunya sutil. Ajo lagu paling bocik kok. Lanjut kiai kok. Kapan nyanyi lanjut kiai dina deh. Bedek kiai suruh nyanyi. Saya ngajak apa lagi. Ini kamu putar nampian nyetel lagu ni kecek beki. Butuh lagu aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, terus kelu ngaji kelu ki. Jadi kenceran nikah bisa iampung aki ka orang lain. Kenceran nikah bisa ekirim aki dek ka orang lain. Mun kenceran nikah tak bisa ekirim aki ka orang lain. Nabi Muhammad tak kira ngajari badal haji. Badal haji nikah si haji si odi. Tapi kencerna haji ibeki ka orang sema. Berarti kenceran bisa ibeki ka orang mun bederengan di otang. Mun bederengan di otang mate sean di otang gi. Tak sempat majer. Pahbi seodi bejeraki otang Se mate lepas otang kan. Padahal se alako seodi kan. Berarti ini kan lakona seodi bisa ibeki ka sema. Pon jelas. Aslina tak usah antar ke ayat, tak usah antar ke hadis, tak usah antar ke hukum lah. Gus Dur lembut teman ditanya aki. Gus, NU orang Madura ring kapore kalau ada orang mati ditahlili, dikirimi Yasin. Masa sampai tah Yasin dikirimkan sama orang mati. Bodoh Pak Agus yang mati kirimi Yasin. Can Gus Dur, do Pak. Ma itu mau Gus, hangkok mau ngirim Yasin lo temani pebeli ria. Ini kedebuna sana Gus Dur. Tapi walhasil
Tori kita belajar menghargai ki. Beda tatangke selok ndak tahlil tak napa. Tak usah abek cuba aki tatangke saya tak ndak tahlil. Beda tatangke tak ndak molotan tak apa-apa. Tak usah abek cuba aki tatangke selok ndak molotan. Ya kula ben sampian saya tahlil tak usah abek cuba aki. Kula ben sampian saya molotan tak usah abek cuba aki. Karena ini kebeni urusan akidah. Teti mung karo tahlil ngahole ngak nikah. Beni saya maksud tahlil maca la ilaha illallah. Tak ndak ka tahlil, tak ndak ka tradisi tahlilan ni kali, tak ndak ka haul nikah. Ya tak sampai murtad, ya tahlil. Teti tak usah bahas masalah nikah, cek sampai atau karsa tretanan marga kunut tak kunut, marga tarawih 20, tarawih 11. Kula benajunan saya kasukan 20 tarawih ya toreh, saya kasukan 11 ya toreh, saya kasukan kunut ya toreh, saya kasukan tak kunut ya toreh. Sepenting satretanan toreh cak atokar karena kula benajunan pada Islam manika bakal etanya aki ketika mati. Beda pertanyaan wama ikhwanuka ay waman ikhwanuka. Pasera tretana sampian jawab pernah al muslimuna ikhwani, muslim laki muslim bini tretan kaula. Tak etanya aki kemudian kapan mati aku nut apa njo tan lo etanya aki ni kange keng tretane kaitanya aki teti jak sampai atokar satretanan margenah bareng seketika dintoh makle gula benajunan ate tak kotor. Ayo tojuk fuk kok pah mulia fuk. Wah ha cok modle kok. Apa? Hah? Pak Abid. Aduh. Njak pipi ingat tang bini deh. Ini suruh Pak Abid. Ini mun pengajian bini gue suruh Pak Abid ki ya. Hah? Apa bi? Apa jago lupuk dek keker ke sabo je. Agila lupuk kita mau ibabar. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi anyuon ga Allah manter selamat di dalam agama iki. Agama kaula ajunan manter tak catat. Manter agama kaula ajunan tak cacat. Manter agama kaula ben ajunan. Teti agama sebisa tetilan jalan selamat dunia akhirat. Amin. Maka doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah dan kula nyuun raksa aki pasala metaki dalam urusan aga. Nomor 2 wa afiatan fil jasad ben jaga aki beten kaula pasehat aki nyuun beten sehat. Amin. Sehadir manter sehat. Sehadir manter tak itu pandai penyakit. Sampian manter lo ke sake sehadir manter lo ring keringa romoro etemu mate. Hah? Oh berarti mbian minta sake gelu. Ya milih dua kan antara mate langsung kenapa ki sake gelu. Tak bah repot mbian. Jadi iya menurut saja kalau nyuana kita bi penyakit langsung mate lo ndak. Ya berarti minta sake gelu. Beri sakit gelu tak ada. Dia maluk mati ada ya. Ya lejak mati lah. Biar lejak mati. Repot kak manusia ni kak. Itu itu akilan ceng umur tak kira ndak ni kak. Biar mudi palan ceng umur ndak. Itu akilan manter umur 422. Nah, tak apa repot. Itu akitu mati ya tak ndak. Senikah. Maksud tebudian mun sakit beniking bi penyakit keng kederina tuah lagi. Nah, engki kapi pandai ya. Allah, dok nyedok tibi jang malaikat. Apa napa mak badan sehat? Apa napa saya pentah agama saya badan saya. Anapa minta tunjak ada. Kan mun banyak pese deki bisa dok remak apa iki? Idza kana al modal wujidal model. Mun beda modal mau ke model genteng kan iki bagi. Apa? Mun beda besen aja macam kak. Mun beda besen ni ke make 8 dak renjeng. Bener.
Apa? Anika. Mi teh putih kebi ni. Mi tak putih je skincare. MS Glow. Lah cak aku pak. Siapa selalu tahu cak nasi guring bedi ke bingkar muana glowing oleh nabang mekar itu mah. Aku pak. Bangun teman di WC putih deh. Kejut teh putih muat teh kulit era jelang bakun. Tarik saya kok. Apa tangki? Ini depan WC dia. Anda punya WC bu, mun tepan saya kendu jutaan bu. Bode saya 3 juta nah. Mun tepan saya 3 juta nah bani karo pote ngatirep. Ongku bu bani karo ngatirep lecen kak. Lala ni ke ngelosod deh. Mangkana bini kula tak emeliaki pulang lecen. Takut kula pan nyium tak belecar. Lecen teman-teman itu 3 juta. Nak keng lagi nak jo kaos sebeda bacaan nei budi deh. Istri glowing, suami kering. Minta kering kamu 3 juta bagaimana sekalian. Setelah oleh 3 juta tak ke bunga aja. Selake jen bungu, selak bini jen pote. Selake ya Allah. Tak itu musa ikut. Teku lagi nambian teku bunda jeju. Teku berna apa juga. Allah salah pak kepa. Iya tak mereka nambian diri. Hahaha iku. Salah ke lejemur salah kelar depak ke rumah pagi igedak kiri. Hari ya bukti ke pak kebir. Teku aku tak bukti bok kebir. Minta debuk aja jember. Pegel keluar lagi tak nyaman ya kocak lagi cermet langsung kikir. Tangkan cenengan nang make kiri dai. Rokok alabon kedi tak beri nase. Ini abore. Mun dari po lempo cak jember tembian ni seraka. Mi pah tepes kapi. Cuman mi ngocak ambian cak magi sing ngocak pada tepes ki ya ka. Bemak karombian cak magi gula pada takok ki ya ka. Boh, ki magi gula ni kebeni keng tak aja lempo yu. Keng lok manti. Banule kecil ruah. Ngede benda ya ro. Cak pak kaki saya kocak dia. Cermet kok. Hari Allah ni serembian kak. Tak tega jadi ngake gula. Baca makin gula pada you. Makin nafsu makan je tak mati kok. Menolak gedak dak je ni. Ada gula ni nafsu makan gula mari cang orang yang suruh makan malam. Kroking malam masa lo yang talbi gula. Pak kun tak lempo cak ngecitep to. Gula makin rencana mun pak kun tak lempo ki ngutia kabeh 3 bulanan gula-gula ku. Kok jang orang mun kabeh 3 bulanan lempo mun cocok. Cak gelupuk geger kesabar dek lah. Cak gelupuk. Har dem aja har aja har. Har aku tak geger marian. Jami pela kedep kesabar nyaman mun aku mi langsung je. Itu. Allah ni sentikal pas sabar kak. Nah, Pak Abid, Haji ya kak, cek kan kok aja tepuk. Pak Abid keh langsung dah iya. Pak apa nak boleh kalakin. Rumah tangga di fuk lakar Imam Maria. Keng make Imam Maria saya kata aku irinya. Bener. Makanya patut bi Nabi Muhammad ni kasih rokok becek ni kak. Ani rokok becek ni. Mun ni ke becek, ida je sabar becek bu. Keng mun elau sabar butuh bu. Maki se ida je songai dia mun tak parcelate dia. Tore mun tak percaya. Hari kanca gula ni. Makanya pun kanjeng Nabi, al mar'atu imadul bilad. Pang-pangana kerene kering bini. Fa idza soluhat soluha sairu biladi kulli. Mun nikah fokus, kapor ni rok fokus.
lapor ni mentero bagus cek teruk di kelebun cek teruk di kiai cek teruk di ustad mbian pas saya kada mun mbian saya wahaha iku tangkan cari bukari tangkan cari lambe lebur asodeko lebur ari beri tak emanan abi ini kapan nabi ini pah bini na pak kasih cerai mun tak celeng polos mungkin selake marin awba bu minta awba siapa na beri roh terus bagi kapi ka matemor ka terus magi kaki pah ngalle ateng lumari ni reng laki keroto saya beri tak ngerin aja mun di dapur ada apa ruwet engko aja dapur tak tuman jember kak apa tak lim coko bede menyang cukong tak ada cukong bede tidak pelapan reng laki tak mikir saya beri saya beli tak teman beri banyak saya beli nyoko jadi kakek lak cak aku pam pentong marin buko oh tepak kareng apa dina dia adalah potongan marlena kebi dina dia apa tangki mun nikah budu haram norok budu kita kancari keng munempian bagus makitangkan cari becek yu ring laki dia tak apa jangan sobu mun ngiding kol petok kol belu tak apa jangan sobu pan abini bini na tepak kasolihah boh apa jang mun si bini senyagai mun tatang kesenyoro tak enak krena keng mun si bini cek ke sapa jangan kak cek la apa jang jangan maju sapa jangan cek la apa jang pah nyapir bian baca apa jang sengak kedi ye mun itepani sengak kedi jam kita andi udu takbir debar bener kak aja enggak iya selake aja ada lagi nampian enggak iya deh saya ngocak iya takut ke malau deh deh apa mun bini nasinya ke cang sap selok jaga ambil sebini jaga ibet tesah jaga tak jaga ngalle ke pokok ngah jaga mancing bu orang apa mulai kau ini cepok takut cepok ngamuk hari ini terkeker ke sabar ke kayu mau janda tulis 0823 Allahumma sholli ala Muhammad abang kuan tore mun tak perjajem bian cek bahwa maki i memenikah saya kata aku ini kah tore orang kapur ni mun tar kauleman beda acara pereng mbian pahintar lagi bini kauleman selake adekan bantuan rumah dari langker selake si bini keluar ke ada dapat keluar si bini pahawe ke selake mulai mun tak ngepur di langker ya bener mulai kok alonca ada mun tak langsung ambil ada siapa udah nekat lain tak ada iya balik makin kak selake keluar ke ada si bini pakuni lim rumah selake ada tek lah abid pelan tak lim keluar ewe abid selake kok bode luar le ku tak jawab kilo ngakan ini tegal sabar kak lah jaga aja kak tegal mi bola tetilan jalan selamat budian tak teka silingake kok Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan ya Allah paringake badan sesehat amin mun badan nika sehat make lapis seta andi sampurna udi nika bener makanya benih soki saya bentak ada tapi badan sehat kada apa napa mun badan sesehat makelah ta andi pese sampurna apa tak sampurna keng make banyak pesen mun badan mengi makanya pesen mun sake ada faedah na pesen sebanyak bener
Tina makin ngakan kok gereng. Melarat mun ngakan kok gereng ngan merugi. Cek make kok gereng mun badan sehat nyaman, bener. Mbian make banyak pese namun sakit. Banyak pese na bisa melekok sapi, bisa melekok ayam. Kok sapi ni lho mun ikakan di orang sakit pae. Engki kan? Makin nyak pese na, makin bisa melireng sebereng. Cek mun sakit tak ada ende. Coba rajin mbian ni mun tempona sakit. Patah beri cek eren seman nyaman ku kira bedende. Wah, ada lek kaki lek sehari tak makan. Terus apa? Sate. Enja. Bakso. Kah. Enja. Ya, tak ada iem bian mun. Bakso. Ih. Kau tak terlalu apa-apa. Mare kaki tak ngakan sekali lek. Rojek ya. Lontong ah. Keng bak lebu de masong. Citi pocok koncok ngedok. Lontong. Lontong leca. Keng mun beden nika sehat hadirin. Deureun make tak nyaman sampurna rasana. Mangkana Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi nika adabu. Rizki ini macam berdempak. Cepon Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi rizki itu ada 4 macam. Al-malu adna darajati rizki. Ternyata dunya nika paling maba na derajat rizki. Dunya nika rizki tapi paling maba. Wal afiyatu a'la darajati rizki. Sementara sehat nika rizki paling ngatas. Jadi sehat nika ki ngatasan ben pese. Apa-apa? Karena sehat nika tak perlu pese, sementara pese nika perlu pese ini perlu sehat. Makin banyak pese nah butuh kesehat. Makin banyak pese namun tak sehat, pese tak kira manfaat. Sehat tak perlu ke pese. Orang kor sehat makin andi pese, pegun tenang, bener. Nyaman nih kebeni dari dunya, nyaman nih kebeni dari pese banyak, tapi nyaman nih ke dari badan. Sampian soki bisa beli Alphard, uning Alphard. Alphard ni ka sa imbelungatos. Sa imbelungatos ni mun kebeli cendul ngambeng kapor ibu. Sokim bian bisa beli Alphard. Alphard ni ka sa imbelungatos, mobil mewah, lembu, ya cok sa imbelungatos. Keng make mobil sa imbelungatos. Mun senumpak Alphard ni ka tepani penyakit. Tak kira nyaman numpak Alphard. Tina cek jeraja penyakit dah. Tak usah jantung, gagal ginjal, kanker kronis, diabetes, usus buntu. Tak usah jeraja. Tun butun dua. Situ ngabek saya kanan, situ ngabek saya kacer. Tompak Alphard aja. Ah, kiba kada jakan tu kiba katonaan deh. Kan banyak jalan lobang kada jakan tu ni. Tompak Alphard ka bantu bujuk lang. Aduh. Saya tompak Alphard. Alphard keng make Alphard kan ibergi tun butun berasero. Apa na boleh penyakit selain padahal Alphard rengkap porenja tak soki tak andi Alphard mun kau leman rombongan muslimatin rombongan numpak L300 kol pickup deng godeng salah tak ada tak ngeleka salah tojung tojuk ke beseh salah culun antar kelontar lagi keng pulan saat ibu Abu badangki cak gelaan makin numpak L300 nggih bah bede Facebook ruang melemari meleraki sida ya no bener tak sambil numpak L300 saluk gelaan numpak L300 abu bodo bining melemari meleraki mele kedungdung mele pakoh eko cak ka iri menureng soki lain tedung ko alakoh eko beda-beda kan ku tak numpak L300 numpak deng kodeng juga. Keng mun beten sehat agleen meskipun saya tumpak ni ke L300 meskipun tojung ke besi ada ke 76 make Alphard saya ke tojung ikeng mun sakit hadirin tak kira nda ambulan ni kemakin mobil ampun menggunakan ribbon ni termasuk mobil yang paling empuk kan sejenis kijang kayak ada orang jemper numpak ambulan make ribbon kan ambulan make ribbon beda se Haise napa gitu? Napa?
Hais. Hais lembu iya nih kak. King ambulan ada merongot kapi. Padahal saya tumpak na lembu. Cak orang nggak selalu lembu. Ternyata as-sa'adatu huna la huna jemper seneng nih ke beda iya benih beda luar. Benih beda itunya tapi beda kanto nih kah. Asyukur mpian make tak banyak tunya bi Allah paringi sehat. Tersehat tu. Terus Allah paringi des berselamat ki. Ya sakit lah titik rumah tak sakit sekali je benih Fir'aun. Mumpun tak sakit sekali ni benih pecah benih ontong takut kengki ada pada ben Fir'aun. Fir'aun ni ke 1000 tahun apa nak boleh sakit. Cek kelis melekan je. Maka dia memberi kapur pahaluk sekali lok sakit sekali je gak anggap kok alhamdulillah kayak bulan bolok teman sakit. Apa tekut kok nasab pergi pada Fir'aun di atas. Takut ki lebet ke Abu Jahal apa. Ya sakit lah cik-cik ya mengkemeng kris-kris. Dah iya cik-cik lagi. Aji ya kak. Cuma makin kau yunjuk rasa. Mi pahala kita tak yon tala. Ada apa cak korang ikut cebuk? Seambu siapa? Cak orang kena ikut jam tibi. Lah munding tibi apa nak boleh karuai tengku makai perkemar apa? Ajam. Kula sini kucam dia benih kayak ngambu, kayak ini kucam rumah tak kok mate. Akan nanja aku lidahnya. Aku pak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Wa'afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Nyuon tambahan ilmu semanfaat. Alhamdulillah ring kapur pas hadir ke pengajian ni berarti nunjuk aki orang kapur ni ke hati na fokus. Amin. Berarti ring kapur ni ke lebur ke ilmu. Amin. Hadir tega tak buat bini enggak bodoh saya tega masuk ke dalam muslimatan bodoh senyelket. Alhamdulillah ki datang boleh. Teka entar kapi bodoh saya tujuh iting sabar wak. Tahu saya entar apa keng niat ngaji apa keng penasaran. Njak gula kapan datang gelap apa koto. Iya kene ongku kok. Hah? Siapa mau nyanyi Roro Kidulnya? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ziyadatan fil ilmi anyuun mantar tambahna ilmu. Amin. Maka nampi antar ke pengajian enggak makin nih kah? Nampi antar ke pengajian enggak makin nih gitu. Peleman sampian kutu beda ilmu seikolle, kutu beda tambahan pengetahuan etempeng sebelum magelak ampian antar ke kantor. Jadi mulai di kantor kibane Pak. Apa kana? Lebur. Coba ada iya ngaji juga. Jadi ampian deki mulai kerbeng konten nyaki. Apa sih ngaji? Ternyata nasi goreng kok. Ampian peleman deki ternyata sini kene, kidang iki. Ternyata orang mati nih bisa ikirimi kenco senikah jadi deki. Ternyata orang mati juga bisa kirimi kenco don. Kak buktena kanjing Nabi ngajari badal haji kencorna beki kasih mati. Orang matian di otang bi seodi ebo jadi otang ngasih mati otang nggak ada berarti oleh si alako si odi si ontong si mati berarti senik kemudian peleman aja deki. Paham? Jadi ternyata wa an laysa lil insani illa ma sa'a bani umat Nabi Muhammad, tapi umat Nabi Musa ben umat Nabi Ibrahim. Sementara umat Nabi Muhammad nikah walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi pian pleman kan tu ni berarti pian beda oleh na ongku beda ngaji na ongku beni kalau keng entar lebur. Sapa ora kulle ke pengajian kila ngak nikah pun ya kerja ya nyanyi beni entar kerja kulle jauh. Keng mun kulle tak kerja pian ngidok. Mbah kulang neraka jahanam. Boleh kena tunggak lagi.
Mik molek ka apa cong ngajar depak lah yo bareng kok iko. Jadi bener ngaga aja aku. Jadi anyukun ke Allah menteri tambana ilmu bedas muslimatun entar beda pengajian entar setiap entar kengak saya pada pak faedah apa saya kau lihat. Jadi ketika entar ternyata sampean uning ilmu si ilmu ni keberi tak uning makin pah titi uning. Amin kau bu. Cengeng. Tepak garing apa dina deh. Kasep. Cermet kok. Sebel deh. Iya toro aku mau yatas aku kucing deh bebe. Oh yatas aku lupuk deh kemelo pahi bebe cengeng. Pengajian. Maksud tambahan jauh. Maksud tambahan je amin deh iya. Apa? Ayo duet dan ada. Bukan alis berputih. Ayo. Bukan bibir bergincu yang kudambakan janda yang anak satu. Cinta karena dasi. Apal kabeh kan? Ada tadi orkes mengajian. On. Anyuon ke Allah mantar agama kaula ajunan di pasalamat dah. Boh, bila lebih makin nika agama nika ampun banyak ubah hadirin. Syariat nika orang makin banyak mulai tak merhatiaki. Selambek haram makin orang lebek mulai tak pati haram. Contoh, lambek zaman kuna kubang galeng laki bini apolong bini mahrum lagi. Nggih. Makin na cing-gucing ni kebiasa makin pun. Kula bon pian letak ingkar ate. Seakan-akan apolong laki bini ni kata haram. Mun lambek kan tudus tak apolong laki bini. Sapa ora? Lambek ni kemi pacar. Cak apa kalan do atum mo lambek. Tak atum mo lambek magi apa kalan. Cak lambek magi apa kalan bini oleh na tibi. Oleh na ring tua. Pada cangring tua cocok, cangring tua becek. Mun makin jana kana bahalagu, nak kana para ben makin tak pada ben para ben lambe. Mun beni oleh na tibi makela genteng tak ndo. Apa cana bola makin ka? Coba 72 ki pada ben lambe. Makin bung pah ngucak enje ni selake di fokus, selake di genteng. Ku tak nyempit, pada cocok ke kaki kabin kaki bu Maleng ku andi bapak pole ego. Beh, lambek beri cara pacaran, tak ada kan? Coba bila-bila mana mbak sepo-sepo, ada lambek ni. Lambek ni ketudus apolong bini mahrum menika aib, cacat hadirin. Ngaku je tu semakin apolong lagi bini mahrum menika. Kuda benar yang kebiasa. Mpian mun pak ngatelak ring lagi bini acing guncing bini mahrum sampian atene kata ingkar, atene mpian tak becik kalakona, sampian norok dosa bu. Norok dosa. Ar-ridha bil maksiyati maksiyah. Ateh lega kekelakuan maksiat orang. Norok maksiat atene gula benajunan. Pada remah makin. Apolong lagi bini, bila bikal bekal semua. Cak kal bekal makin pahigi bemandaman pandas telasen lo. Bener. Eko ni ibi selake pahi beki bimbian bulan konfer kalah lain konfer kalah. Icak ne ben bekal lah. Teti mun bekalnya ku halal bimbian. Bekal ni ke haram. Ada pita ne ben setak bekalan ho ku bekal ni ka. Mangkan tak langkong bian anak bini ngapa bekalan. Las telasan pahi encem bi selake. Mi, Pak, ngincem alik iki ba kecompok compok beda tamu keluarga tro oni ngabekal gula. Jawab bimbian encem congceng bekal kake je. Mak lentar karo mana encem tangan nak je. Keng tina nak ya kakek kala mule ka ada bekal deki mak le etra cibit tretan na didina de iya bu beni pahe penyeklak ka selake de iya mban mi tak kira pikiran jaringan tekos patorok ka goceng jare nengak dina dia banyak lo benga gede jero selake pinter sekecak irim de iya sekecak ya jadi bah
Jadi ka hukum gula apa le masalah etoro ya baca ngembian sepenting gula mari madepak jadi ka haram. Ika makannya kebiasa. Sepenting gula madepak etoro kasokan. Etoro sekelangkong tak etoro tak apa-apa cek kubur nambian tak kira polong bentang kuburan. Pelampai ini por tak kira tempat kang kok budian lah ya kaya. Cermet sekali kok. Ini pembicara ke baca malah ada. Baca aku. Aduh pahnyik lakmun makin. Lambak bagian posepo ni kata abangan. Lambak ni kak mun bagian posepo coba periksa ni kamban. Kamban dia ada lambak. Ku tak lambak ben babi ni kengi cuduaki. Bila atemu ben bekal telasen lambak ni kah. Balake menamui kon babi ni. Loiki babi ni keng menamui. Kapan balake ro menamui kon babi ni ipanating biteng di lem Roma ka balake ke bekal roh. Le Roma lambak ni kebede betor ibeng labeng. Uning betor ni. Napa betor? Betoy ko. Betor ni kagaju malang ibu ben labeng. Nggih. Cangring compok betor pada kan to. Dadi labeng Roma ko ni kalambek bede betor ah. Dadi bekal bini babi ni lam sing ate ngebiteng keluar ni ka bulan bede betor. Takut tak berengkak nying sing samper ni celing betes sebi balake. Dadi ngatela betes haram ni kalambek setahun sekalian. Mangken Ujak maksiat makin ya Allah, tak usah keluar nengi Roma kak, nengi Roma. Nengi lem kamar tibian bisa maksiat makin. Hampir. Cek muka Facebook geser ke atas, pokang ngegelejer. Iya mun tepak kagule langsung itu tutup. Lah benga kamar. Agama mungkin ni kah? Mengkana mun beni agama siti tidak sarbudu mungkin ni hadirin. Halal haram ni mungkin orang ni kecambur pun sekam masih halal, sekam masih haram tak bangki. Maka nanya on Allah termat selamat. Maka tak langkong menakal bekal. Dijak bidabit le, jak bidabit. Menakal bekal, jak bidabit. Pada situ wala setuju sengodelan dak. Lebah akad apa? Jaringan kita andi biaya si epa polo. Ngatikal acara nabudian panandi anak sangak roh. Cermet sekali kok. Papolong gelutin, tak usah pita-pita bekalan mungkin pahiki ke sorba jeki ki bedem mah. Jangan pian cek dengan lebek kali beki jale sengi bebekal lah. Terus selamat hadirin. Bentak langkong bagian tang le alek sikit dengo de sikit alak aja. Cek pang kempang ende itil pun bi orang laki embe. Cek mangken ni ke bah repot. Lambek ni ka albintu fis sunduk wal khabar fis suq. Nak kana bini nang ilmu Roma jan eka kabar bagus. Mungkin saya make ilmu Roma apa bisa video callan mungkin. Kapan video callan make jauh pa bisa amu temu mua mungkin ni ka. Saya laki lah kade soro beja si bini eka por mua amu temu mua bu. Iya mun karo mua na saya ketela. Mun le era padang sekali bah de remah. Iya mun karo le era saya ketela. Makanya saya nggak cendak lek mun cek video callan cendak mun kaki terus video call nah benengkok boy haji ya kak apa ada iya dina muni balai pokong cendak tapi Allah peselamat hadirin karena hanya on menter agama ni kai peselamat kaul ajunan amin batter gula ban ajunan ijaga abi Allah amin. Pah banyak tradisi-tradisi kebiasaan lambak si bagus makin ni keelang pun. Kenapa? Lambak beda istilah narba. Mun malam Jumat tu saya mati erba ibi rengkona. Pada kan tohi. Mun malam Jumat tu atana banyak masak cukup banyak itraki ka guru ngaji, traki kon kiai. Sampai lambak ni ke beda istilah nyaman mun malam Jumat mun teti kiai tak nak kina tanah. Mun makin bagi teti kiai mun malam Jumat lah cak anak kepak bu cak ada apa-apa sedih lambak ni kan reba pada malam Jumat roh apa ni esok on bentar nam roh reba napa reba nembu
Makanya sedekah ring mati lambe pah enya merbe khususnya menerbe apa rebe ya bulan saya mati ngarep dari bebe ngarep dari anak ngarep dari kompoi pah enya merbe lambe mun malam Jumat nyalase ke kuburan salase yen tadi ring mati mungkin ada apa mungkin dari ke kuburan setahun sekali yang bulan kuburan beda hol makam ada hol makam lalu terus sekali ke kuburan setahun sekalian aja dapat ke kuburan ke aleng-leng kan setengah jam ke dojo ke lauk ke bero apa buk kubur nambu elang cong itu makanya gampang kubur naring tua ini menterota elang gampang mpian lo teman entar kuburan terota elang gampang cara na tero oni nga Paulo Timur deh udah ya nih tak kira elang dia mungkin Paulo dia campur kak heran deng kapur ya ning kawali songo setahun depak dukali karing tuan ini bisa tak ngetar sekali deh mantian ring tuan sampian kaset yang pengwali songo mun kesampian bu mun kesampian mantian tuan ring tuan sampian tapi tang ring tuan saya depan pada entar mun berdepan apa pempian coba tawassul karing sepenampian entar pian depak tar ke kuburan assalamualaikum ya daraqaumin mukminin mun tahu ni Arab tahu saja Arab toko tepak ketua Petra saya baca nah tahu saja ngajam ya lentan assalamualaikum ring mati deh assalamualaikum bu assalamualaikum pak beres ya terus bawa kamu tak tegerin biar jambu bawa kamu masuk ada Muhammad biar menanti masalah senik kan ni ego balik lagi ego balik senik kan ni mundi masalah biar tarik kubur nembuk sampean embuk bedak embuk saya tepak biar tar biar senik kata usah aja Arab pun assalamualaikum bu assalamualaikum pak Fatihah kira makin kambu benepak si seteh al-Fatihah senik mari macam Fatihah bian mari macam Fatihah bian pah macam Yasin mun pian tak ngibe Quran kan HP ini makin kan bisa Yasin kian ni kan macam di HP tak kenapa kormpian saya macam benih HP ini saya pengaji men pak ya pak lagi di ngaki kok ngaji TV mana sini kambian pak baca Yasin mari ni kambian pak doa ya Allah kencernatan kula se ibaca kula Fatihah bin Yasin ada apa bu pamulai kada baganya penitia terakhir akhir ya tak betah sekali kok lah kula kelak ngabulan sini kambian mun kutu Arab haram bagi sampai kiamat tak kira ntar ke kufur nambia jadi mun jelas ya nak ada orang semimpin mun semimpin tak jelas ya belan tak tu saya baca tahu saja Arab kan mungkin biar langsung ya Allah kencer Fatihah bin Yasin saya baca kila mulia boy kok tak betah cara Madinah haram le sejam dah enggak orang ngunjang TV orang tina bon enggak bon tetimbian kere maki kambu kencer nambian pas ini kamu nanti masalah nambian bu tua aki ke Allah dan gula tempon andi masalah manter masalah gula bi Allah epala kasalah stari dan gula acara tak lagi gula pah mulia cerita lagi ada FATB operator tu kan dan gula situng bakto tu mana kalau kele orang enggak dan gula ngalak kejadian mobil jadi muntut kejadian mobil harga atau 50 juta mobil ni kejadian dengan kenal akrab ben gula sama gede ni kan bahkan ki beda ikatan keluarga atau 50 juta mobil ni kemarin pegedi ka gula pas umroh wa ke Mekah ki pasaan beri ni kan
Jadi mobilnya sebagai compok cangkula tako deki keng bina kana eris keris. Ben pole kang ni sarasa andi tako perlu mobil cangkula. Jadi bi gula. Tak keng cangkula la bagus gula ni. Mobil anu boy galo pok pek te galo mobil lah. Deki 16 hari apa yang cemat yang pengempian selama 16 hari ni kapah empian nyewa mobil ni kalau angkui galo. Deki gula datang mobilnya teraki-aki. Anak apa hadirin? Saya mobil nikah ternyata apa ibu gede boleh. Ternyata mobilnya ke mobil bermasalah. Jadi mobil ini kalau karding tibi yang bermasalah mobilnya ke salah kredit macet. Pan mari depak kecompong mobil ini ke pak ibu gede boleh. Ibu gede 200 juta tidak ke Mekasen. Di Mekasen tarik pak ibu gede 300 mobil Pajero kak katoba ini kan. Sampun aku datang pah alasan negara gula ke bola. Andi market terek di polisi ke bayi jaminan kuda lah parja aja dengan kuda anak baik-baik kuda ni loros kuda ni kalau parja aja tak dan panabit kuda ngiding bertejak yang ni kalau ekalakan le kuda akhirnya kuda ni kah yang tadi ke bungkona pesen ni ke eventa bu kapan seni ke pas HP na we anai hubungi tak ibadas yang tadi ke bungkona yang bungkona kirembong iflik ke ni kah orang tak toman bedo yang tadi mu orang nggak ada, itil pun tak yang hilang yang gula pese, hilang mobil gemet. Gula banyak lah saya kambu gula setelah setahun. Gula bantar gula nyelas, sen gula bah doa mi. Dan gula kalau kali orang yang di musibahnya untuan lagi itu akitan gula ke Allah. Mantar bi Allah musibah dan gula kasmari. Mari gula minta tolong kering sepo, tawassul kering sepo. Oleh telu hari dan gula pengajian dari Buntemor, pahandi pengajian ke Sorbaja gula. Jadi dari Mekasen pengajian ke Sorbaja. Jadi gula ngucak ke supir, cong. Tekuro mana anu je polatin pun abuka mun buka kan beda orang enggak berarti deki canggula keng minta apes sego tang bese benta se sekejut se to sekejut ta keng naki ya tero tahu wabil dari kena bese se babelia ternyata bah lah benga buka ongko hadirin apa otter mobil gula kapan turun gula lah benga abuka orang enggak beda Pajero ni ku tak tempon beda kai jadi Pajero kai yang jam ka se etemor lai bekerja boleh ka orang lain boleh tepak kering bengke songku ni Tapak kapapaan tak kaya ongku. Torot lagi dengan ber YouTube lima lele berdepan. Sampai makin orang pun kilo amun tempon kilo ontak. Mobil mepah kasogana Allah mepah mobil barang bah yencem be kayak dari toba ini. Cak leberkan mobil dengan ledu kali. Ya bah kempang kuda dah lah kuda langsung bah mobil lagi babi kuda. Tak jelas ko. Panjual mobil bi kuda to seket. Pajero jual to seket nemo. Itu pun pesai kuda tompas. Letak ngurus harga mobil bareng pokok lebih saya gula beli sampai makin ni pengalaman temuan ben gula orang ini kan dia laki buat janda bang kabin begitu cermet maka nambian kawali songo ya tuh yang sebelum kawali songo entari yang sepone saya ibudin romaro jelas salah saya benjere paham On, ni kata sahabat almarhum Kusairi Fariski. Nikah setet, nikah jauh. Yang jatuh kau nyakuan almarhum kapi biangnya. Cermet kok ceramah dinah. On, ni kata sahabat has nikah selamat pon. Amin. Selamat nikah pon. Nikah remitah dilek sada kai. Benih karo celep kumikil mun nikah makan. Pon. Tuan rumah terbanyak gantian saya biaya nikah. Saya hadir terpada tengah hajat. Sekadit tu bisa saya pada Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna hadiyah ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى حضرة المرحوم كشيري فارسكي وأصوله وفروعه اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران لا تعذبه وادخله الجنة مع الأنبياء اللهم إن كان
musian fatajawaz an sayyi'atihi waj'al thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna fidaan wa fikakan wa najatan wa salaman lahu minan niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi barakatil Fatihah.